God, I'm so mad. Hey, my attention has been drawn to the fact say, mommy, di matem. Say me me oba, and I may sign the Reverend Obofour Kano. Mommy, I went to that wedding as a bridesmaid and a translator by profession. I didn't go there to represent married women. Who hear me? Who need my life for you and charm you? Who need my life? What about on Facebook and what matter? What are you trying to say? My social media and every time, internet me my whole no. Don't push me to come and do life for you, madam. And push me. Say me need to this oba. Oba me. I've been married before. Yes, someone can video no wukunu. Because any one that time, a lot of mad women. Because of say mukunu kwa chempu na muko hu bi. Hey, mommy. And push me, mommy, my your life. We sister 2 views, no. Don't push me to it. But social media, me time to be me queen. Me time to me baby. Don't push me. Say, oh, you're bad. Hey, man. Eti wo ye na wa ma oba na hu wo be ye because e dey preaching ye preach okroma and so yet ye kra condom ba krom ha ma condom na shorto Nsumpo. Yeah, you want prophetic office. Evangelist for a day to do a say na gina dwom. And so say a boy inside advert. Emma and Safoni in your scassa the boy re-advert. Because your boy you talk. And you will be what do you mean can't you be say? Me Reverend Obofour me sure say what worry am more adwamai. And me too for say adwama no mpo say ubu yire na obebo a fa nyansa eto ho. Okay. Are you understanding? Yes, Daddy. Obebo. Because asem no ye kan no pa. Ye kan anwumre. And so yet edi sugar daddy atwam. Dabi. Oh bebre. Sugar daddy atwam. Dabi. And me too for say I will me ba wale asese. O kina wo ba be kan ye ho. Abaye be ma wafo. O yiri na ti wo fefefe da bia me ka say editing emwa. Enti nei so obeye biribi atia na sana me kan nyina me gitu me anam kan. Me meye damage control me nye hwe. Eye no a bet twini nchiramu na me ye ni ye kura sa di ink ya gumu mo. So ye ba ma na se wudi nyanso onyame nim de ni nyansa wo se ware na nya yere. Na afi nyansa na tuwa ifiriwa nyansa so otwe ne ho agimi na be sha wo kwasem. So nim nyansa pa. Wo ba wale wo bi ba kwatena fie. Na nanim ana wono opra kasa. Say you are so beautiful. That's all crowd. You're a liar. Yes. We are fool. We are fake. Yes. We are idiot. We are John. Okay. Oba wo now say we don't pay jina nyankopon ni makantam. Afi di o ti bi catch and say somebody is sweeter than her. That's all crowd. Worse we are betrayer. Yes. It's nyansa na catch na nyansa to ne pono. And a free brimpo ba de betra o na so se wa na say nyansa na na afia ka kire o se wo ba ne nyim no ene ni made ntwempra Dabi. Wow. Say nyansa na ka kire se ne wo yira danfo ntwempra na wo hu Dabi. Say nyansa na ka kire se wo fu bele a afifa ho sam na ahuru epi abonten ebe fa ofun Dabi. because wo yiri nya so fun no mu a obehunu de wo so Eti di onim nyansa pa no. Apart from the year number on go store. Oba fufro number my lovely, my kiss, my chop. That's a nyansa na tukwan. Yes. Nyansa no opposite here there. Jimmy. Eti obi na ntimi kan jo se krache wu Jimmy. Obi girlfriend nti wabo ne yira wonyem atietia de yam na wo ba no so a woda wa wa bie wo na mu mienu a wo yonko ba wonyem yapo na prapra no ekira anansidu amoa Wow. What be yaw ma bia so oso Yes. eti susuma so ani nyi se yesi we hu ota na wo feta kira ma na gina onim na ya wudie ta kira ma ya tro ta kira ma wonya de kwafo. Yes. So I was telling them say wo be ya even how to do it, polish it.
Sa wo be yem pa. Sa oba no so a wo so ne twempra no the phone be hawa. Wo duru fi adum no. But who say preaching me jira on time that so. I'm an international preacher. Me kasa with time. Eti me kasa on time there. Duration na wo say me chicha say no ntimi nya na tententen sa de me te ha kasa. Eti wonti ase akura ma sa tumu nkyene. Ma se san kyene na bo no adanwo no. Ade no. Ade agum se twam. Yes. Wow. Urma wada urma. Obi yire num BP aduro. Young girl. Ade na asi. Obi girlfriend ti bi kobo na yiri dua. Hello. Hi. There's some more arrangements, there's some more maintenance. Can't you do it? It is the newly couples or mobile we are so. Welcome to the new club. Me welcome woman, and I'm this awesome welcome woman say, even if. So they say we are. Satan a real. Now be young pa. Dear Bonkum, you listen to fire day. Fassi. Maka somebody. And your chicasa. So be young pa. Who's a crama giving to one be die? Come to a nipper. No question. As what crowd about your mind? Or crowd of Faba? No question. As what will be that? Debbie. Nyan senti. O kwatore te so so kataso krama so ja na negu osa eti da bia krama we gimi fo wo kra ni. Wow. Yes, comfort. Daddy na kamia yese yen ya blabo a ye bo no awale mu no because we ase one Matthias yese we ase ablabo nyina ba betwa awale. Oh. Enti yen ya blabo Ka bo mu. Aye de anu bi be ka bu ba bobra. Yen ya blabo a ye bo ne nansen obi wale a acha 1 month 3 months na awale na gu no. Efa saa niema we hu na wu twa ehun fonyini. Ade a kire menua be ma na nipa bi no ma ante ase. Osofu de onte ase ofa de tin go to onko talk so mum. Asem ni nyansa ni bi ate ase. Me see. Adwama no be bokrache. Me ma preach awale ya wie me ko. De me pese mate ne se wo ba na isu. Daddy Romeo na wone ma Romeo na ha me no Daddy Romeo na ha me wotete me okumi o ana me kire se so wadwama ne ba na hunu obi a waboda mo na dwama ya ba wone krama akoda ani pa na ne de akoda aginsem but polish no this is what you say no ba no ti awale he enema bebrete momuntie ni obi si me kasa bebre favor ma sa na nyame ye se ye meye ma Wow. sa no ba te no ma nu se ubuna wa wie no ohu kire no a wo bi hwe konko ase o to susu odisi ekura ba wa yi ama Wow. oba so no te na so hu se ne kuru do na okwa wo so kura se kan kan no. Yes. Asunwie eye healing no. Wow. Adwunwene ne da ko na de tirima entini ba akopa ya wokono Gosh. wo yo obi ba o ana aso yo obi ba Yes. obi ade ya giye ni ye ni ensa no eti no obi ya side chick de maka no ebe ha no but ono ankasa so obi de bi be ye no osofo kama na oho Yeah. ana de ni pa egu obi ya no obetwa No question. mina na tapama ye ne me pacho uluma me chia wana dwi one tapama ye ma me chia mo bebre ene tepa traditional council me chia mo nyina it go fi assemble I have to retract it. I have to withdraw but I'll not do that. It's a fact. Yes. Why don't you make your wife happy? Why don't you protect your home? Daddy, what a rumor with it. I feel na me Martin someone see ama. Also for obi we say comment say Kobere Street TV, screenshot TV send me. We enyansafo mrantie do mate say oluman. Wo ye fie ye na amaye. Na say okwa abonte na say mpratwi ko bada. Kofi aka send it on authority.
opa me ma 50 mfrɛ TV so sɛ Reverend Obofour boa ba ma bi a wo yere sɛ mu 100 kofa empena ne mu 98 empemo cause onim sɛ wo yere fa no nkosi hwee to no so pɛ ne de na ofie ya wo sɛ ni ani abonti a ukoi abonti anyi wuntum efie so nye enti da kwa do nsa be hye onim no na esoro yiwa ma asase so yiwa ma na sa kwa ya na sa obai na say you have become a fool wow wo pa ya mfreti ya mie TV ntum ni e ma 50 mfre say daddy yet mpra twe ase be be ma bi o wo yire bi a na twe mpra bi a no ye pe biribi na adidie Pastor Young Mimi can grow. Mimi, I speak truth to power. Yes. You are entitled to your opinion. GH page me chia bebre awade nshira. Amankrado awade nshira. Onye oye. Amankrado Virginia awade nka on Sankofa radio. God bless you brother. Wow. Osofu Kennedy Apostle Kennedy. Titibrem onyamenka ho Ko TV God bless you eti asem ne yana kore emema nyansafo ani agye se da de yate osofo obabu odi no wago na so hu ni se wo mana bra bo aka echa wa poison wo kun wa ye wo nkyene nko panimfo o mani afiti ase no kwasem wo mo ba hu ni se de na dodo a wo be se no sika ba afi de oni yonko ba na edi a wa hya nkyene ma wo Washa wonkyene o da chimu ko bu sa maame washa wonkyene no obete mase obete ase obehya wonkyene ama wo ma obi so oba bia wale otwe mpra oni kunachi na wo yo no wo kyere ne se de kokko banko na dede banko dabi ye kro bofo mba no kwasem daddy me chia so manya branch anwumre Amen. kokko ba dede ba wa ma Obofour Jude wu pie consider bia na busa se efiri dank ekosi oba na bo besi de di pada so bu ma tia wade ase kwasea da so bu ma kwasea se ase da bia asem sia ba akufo nko na nana ne abrewa Yesu si na ba ma na one oba na egbo adwama na way na who cause it and what cause it I will never speak in public and come and do damage control make you na makasa yes said na wa me ma sori abegina ha Saturdays me the crusade ma anko edom Reverend Obofour bantini pa nyina begu ha afi de oba na bia manum asɛmti wadɔwo a ne papa num ade nyina hu sɛ osofo pani se wa awade num dia awade no ene ebeso ekina ne agina me pona chi bo sofo sode o onu sɛ me so ya san yi ne me san bi ko Romeo ya me ba di paso ade bia no ukom na san ni monyam ba account enti mo ba no kura hu ne sɛ ukura de ugira ho no bi bebo ho asam kura nya de kura ba ma bu aye ne fa camping obi aba se me hwehwe wa no apie do na chi ne mpra ba omu yire ufuna da kana wo to wow the spiritual side is uni obama bi asa wo yire de akoma adwo di wachi a wote ahaban kura na danska huntasam na humpe full message nti ana say Coffee TV God bless you sir big ups senior God bless you brother Coffee TV God bless you GH page you be full tape no Mr. Ten say I am Reverend Obofour because of Queen Ciara the preacher message you that me say I am not perfect yeah and I can never be perfect ye nyina ye no ye mfonso ye but said you obey your dear no obi atwa obi sikan obi awo obi sikan obi so adwudwa obi judge no picture no kra wa hunu funu na otimi jelu 200 years yes how awudwa ni pado this ka dwa ni tirim no was say twa de say wo sheda obi wo so a twa no ba ko so de ye di ma meda ma man slaughter o sentence ye dey eba form obi wo wa natural ni washeda wali obi ba ko tena fie se wo ko ha no atete na kunu ba ma bi wo no oba ate oba na ye na de emira atwam ono so wale na de atua ne ka gosh yes adam in just street boy
And I'm a man. I have been in the street for many years. Wow. And I know what I'm talking about. And I'm it's only the wise who understand. Yes. Only the wise. Also for Canada, the catch you say, time I'm a car say when you're mean for us of Ubiano, nature moon onim. On one tiasie. And Ubusa soft by the Cubino catcher and say, we are saying your canna someone on the tiasie. Yes. The key is say, neck to you. I had the kit on a BB kit to Herbie. I confront this one when young couple on a bridge, Elia. And was say, when you're not ready, I won't confront upon Gosia. Yeah. And they don't even believe the anointing upon him. Yes. And he proved it. Yes. And if indeed it's also Yamin after the other Yamia Ferroya, and he just prove it to the public. Yes. You are criticizing me that I'm not of God. I say I hear. But all of us, because if say me kind Bible. We just want to preach. We boy yes, you didn't see me free media. And you know because who can Bible? Yes. Are you with me? Yes. So me free media say be to wicked as you be there. And you class no evidence bear na chere say usu nyame afro because nyame afro na me nyina ho. So me say nyame afro onyimi die ni dia. Ada na me so be gi wo die di. Obi so nyimi ni. Me so be nyi obi ni. Obi nyima kwa chere ni. And now, so I knew a ton of me boni. And then now the Pabu, our dear Miss Imagine. And then you mean for me, and you want to me for then you prove it. Wow. Passa, me passa. What's the media? And you look at that, look at that. Because me mean Tias was in free. Was also by some Tias who free. I mean, say, and you free. Nyame mfre obi a because all frame na wasem o ka kire me okay oba bia kwada ne kunu wa homachia wasem o ka gu na sum edan bi to a de to no so no wante da bi awade fra Samuel ono nko na te ye timi na me ni mani a mete ya bi kura Nyankopon kan tankranchi ade besi ne ade ni asum atumfo ne abusuefo ane kabrechiri di asie wo de wo se da because who are there be me no bi and who ye say ti o say me so me ye say na ye de Yohani suboni and Yesu abrabo toto ho na ye de Paul mo abrabo be toto ho o mo nyina akwan nom nam so na say da bi da and say me be kire me die ma kire wi ase na say wo be kasa me die ni nye de kore me so me force ase me kire mu afi nwan na ye de o mama ye say ye nkwa adidie no they are going to be disturbed because the leadership have a leadership crisis. What are the followers going to do? That means any no onyame wonya dai. Because I will not sit down for you to say I am alone. Won kwa na me so Wow. Oba ba akufo nkwa na ne kunu ne da ka ye wapem for hospital. Dabi. Wow. Etu ti da obi so ti da. Yes. Ohu asa wo da obi hu so ayedai. Esa da ye nkwa. Ti nye nkwa. Oba akofo nku no okunu no nofo dabi na wa ko busa brezi abo aka se me de mam bi me pedi efe na me de akoda nku nkira nwumere eti die so so nyame mfra me won mfra so basi me yiso ene wo so de ene ye nyina de se ye fe ni septim ye nyina gura na obi ade ni nwuma a kire that's right eduana ba no ene be me hu di akro onyam su a wo ye no na wo so ayi udi achi Obofo me franka ni me sister me nyini na ya twabre yes it is asamando na mehia wa anansa mekọ no wadika ba wo ba na ba bia sikani ni Lazarus hia ye no sasa janhye na me be hia e won ye nyina be wo so obi a hunu bi a point of no return yes it consider ye be wo kra me no me no yatamu onipa bi a hunu bi it ye me no asampa yeah se bibi wu a me kwa na mekọ akọ hu de ewom yes se mekọ heaven a me duru ha na be hunu wo so ba na be kọ bonsa jon kwa na be hunu enti afra ya fra ye no ene ye wuo ni ye nkoye ene ya da atamu da baba asema be ka fa ye ho no ebi atamu da baba na me ye ba o mimi wu achi ko Bible si twa ne twa se nipa wu preko na wuo na achi atamu ho again Adam Moses to form na onya no first atamu yes ye kire ba bia okọ
Bon some Obofour be gyina ne nkyɛn. Ɛna nyame so de be gyina ne nkyɛn. Okay. Why na ban for the rescue onyame de? Ti me ka se onyame Obofour so be fa de aye de wo kɔ heaven. Ti lock ya wo ye no. Eti da no so Mose nko an hu ye. Adi sab na de ba ye. Yes. You obi na wa hunu aware kasa kye na how will you know? Eti the same thing na me so me wu a me nko an na me nim ba bi a me kro. Ɛna me nko an na me nim ani a me te ya me de ba asase so. Afi wo se me ne na me te ya na afi wo disagree. So disagree dia me so me disagree with you. E na ye nyina no. Dukadaya. Nyame nya dai. Emfre obia. Se me dia nye na wo dia na ye dia. Me so be kama no atom se. Me no nyina na ebo don komi. E wo full slide. Me no nyina na ebo don komi o makola. Adoma ne ebo ya boma yensa ye nipa bedu ase me force no ya ase na wo dia ya first grade. Me kama no atom dabi. Apu me moto gonto dia no so. Eti me nya amon de ne me twase nyina bi benya bi nya bi de atamu nya de ye. Ensi. Ade ne se me free nya me de me no me yiyi. Ade ye nyina nya me mfre wo bia. Ase nya me timi frɛ bi no afra wo de ade na me de ye mfrɛ. So obi twero nso hwetwa. Na se wo de wa twero twa ade na me de ye ya apɔ. Okay. Senso ha no wasi no ye twero twa de a na wo de wo se wa twero twa ya nyintuma esi de na me de a me twero ye de wo se wo de ya nyintum Abraham apa ba de wo twa na fie poku aba kwakubofo de me de apɔ na se wo de da bia no nyamra ma wo e de da bi ne ye nyina obi ade apɔ Obi see he's speaking satanic. I'm speaking wisdom, but it's only the fools. Yes. God bless you, Daddy. Of course. Oh, yes. Proverbs chapter 8, verse 4. Proverbs is better actually same way. Was a moon merima, and a metium fremo. Na mene a digima nipama. Na monte te kwa. And a mama muninte. Na mon kwasia fonsu mu hunu nyansa na munya komapa. Muntie na brebe kanse memuda ho. Na manu mu obie ade nsem a etene na eba. Na mano ne chiwade ene ensem a atinchim. No kura firi manum na eba. Na abonefosem ene nsem atinchim ni memu. Manum nsem nyina atene. Na de atinchim de atie nim. Ni nyina mu da ho ema enhurumumfo. Na tini wom ema wona a owo nim de ene nyansa. Wow. Ala no de ala. Ti mo fa batene na eyadwete. Na mo fa minum de no so na mo benya sika a wayi mu. Mi nyansa me yese ne mota. Afefedie bie ni ho a wode to mi nyansa ho. Mi nyansa me ne anitie nete na adwene pa ene hunumu ene hwe me so. So for young me say a question. Una answer my card obi nkan bi. Unu abati awale ase na oba, o ma me din design. Ya Janet papa. Na so for ba ya Janet afro se abu unu aba. Ti wa ba fia ba den. Ma wada roma. Akonta se wa be pie se wo de oba ahye dem. Akokan ya bu no. Be ma na sa abu unu aba, wo so wonte sa wo fa bi nya obi ba. That's right. Unu ana koto se dan one be ma na tim. Oba ahye mu. Okoka ya bu no. E de pentu atwitwa no. Na se abu da tietia na ya ase a. Wo de o ya sofo wonto nsa, wo ti a ho nkora ba ya osai. Ma wada roma, men kontafo nyina enim se. Ebi de ntimi se bi si pa de a. Ti so mu tu Ghana. So, Ai wada roma. o se enya nsimpo. Ai omudo mu nim pa se mi ya ba de obro no. On se e pains. Pa wada roma. Ya papa wada roma. Papa se ma okay wo no committee 9 ma mi bi asebe wabodam e wa awade ho nti. Committee 9. Wabodam. Ye free baby kinky house. Wabodam be manti. Okofa young girl bi any secretary wa adwuma. E ne farmer amena adwuma no ano no. Omani huni. Omani huni ye. Obabu o ni wura nyina hye ne kunu mo. Omani huni ye. Ti obi o committee nim. Obi a we doctor, we adwuma wo mo asabi, omadwunu mo ka wo ne ade, we nyansani doctor bia be ka se osofo Obofour ede wase. Oh boy, edam no so bete. pa. I have been chanced. Edi obi achi ne na koba bia. Sabi ma ni nipa adwunu ka wo. Wodi mo ma awale enti
Omabubo bodam. Oh. Ebi dead duro so no. Be uncountable. Ye nuanu mu ma na chia. Ena ye fa Ghana da bia se asem no so. Yes. Asem no kula da fie ya kata so. Ntu ko bia so a ye titua predwai, mi ntua predwai. Na oba cheme da duapo. Mi ntua predwai. Ye onya asem no kula ntu sabi. Oman no nkyekere ye na mu ade ye boa. Ye nuamu ma mo wa bontene. Respect your home. Bible say they want me ahwe ne fie no. What do you hear what they asafo so? Nti o ye elder. Na say elder aso da na ehu hyem. But o yire o di soon na tifia. Hello. Hi. Sunsun onyankopon hu te se odwan. Kwasem. O hu te se pataku. Daddy, Matthew 10:16 na me asem bi so Mpacho wada Roma. Matthew chapter 10 verse number 16. Enya marriage issue. But me ko fast bi. Mpacho ose otaa ho nkom hye. Ose hwe. Meresuma mu se enwan akompataku emfinimfini. Nti hwan mo mema no omo ye there. omo ye mpataku. Ana omo di odwan ahwe de adu. O de enko. Nti munye ni tie se owo. Eji mema se si omo ti woni ma na kwa wale mu no must be what? Wise. Je ni tie no se mi ya mama no. Na munye boko se muruburo. Wow. Pataku mfinfin. Ene enua ma papa bi gina. Emre mi kan sem bi. O se me wa sem ti mi twa che o. Eno mu twa na short. Endi ya kade na dwen ni fie kura betemas. Mimi ne di atamo. Wu se me kasara me pop punch. Na fa ni insult a way mistake. Yes. Ade a wuti mi nyimfiri be ho ye me nyansa. O so de che me. No kwasem. No kwasem. Se me meti awale ase. Be ma me ne te no. Onum weed. Wo bro. Oto gomo. Wo hye. Obama ko homa. Obume. Otimbu me woro me ho abontene. Tie. Port mi kasa no waka che ose de wo ka no. Wonka no nyame akwaso. Dabi. 2 Corinthians chapter 11:16. One ne he na kasa. Ordinary adwen. Ono anadwen. Wo say 2 Corinthians 11. Also for son ne he na kasa. It being a man of God, make kasa give a quotation go. Dabi. I'm giving an advice. Yes. Wo say na meka bio say obiere mu me se me yekwasea. Na sente saa monye me se okwasea. Na me nso me hoho me ho kakra. De America no menka na Awurade kwan so na mmom meka no nkwasea sem mu. Saa ahowo adwene mu. Esense ni papi hoho mo ho honam fam nti. Me Paul me nso me hoho me hu bi. Na me de anigye anya tema ama nkwaseafo. Efiri se wonya madwema. 2 Corinthians 11:16. He was telling you people that he is entitled to his opinion. Yes. And I'm advising during church service. Yes. Asem ba manim. Eti mami bia manim no se asem si abusa se na no eye da obi busa se Reverend Obofour. I don't know why now is he replying this. I'm not replying. I'm still repeating it. Yes. Okay. Not replying, repeating. Yes. Okay. Bema bo ba twa ne nsa. Yes. Me na me hwe no. O dwane o twa ne nsa fa curtains mu. Wow. Ah, what twa ne nsa o video nda wa No yense. kwasem. Ayense sini. Na say no police station Kromo for the bad TV so ripa dwum e na da na himi. Oso for me obi oba bibia na ma yete se jata. What twa ne nsa. O twa fra curtains o tete na opie no. Ku o twa nanim. Lady ba ko so o se be ma one ne tie se wa anya aduane. Guy na ko hihye ba wo bo ensa to a e de asini sirem. E mo so ba fa na ma hospital ntam. Ti moja na tudama ne nan na ko a. Come on. Guy ne ba na say guy no ena fofo ka no ho otime yire no kontunu ho woni pam ho ne da. Onya ne ho ade nti. Na Saturday service in the 2 misakom.
Osofo oba be ma no ti o wonya ho ade so obuwa. The name fufu ho no wa yire wo foul because in the name of washi. In the name of Sawabu. Usi awaso sansam no ba ho. Those days sansam no ginam. Me tie se sansam no de na ye no. Me man is campo. And I'm saying, let me tell you this. What about search be ma say hu. That che way. Now we wouldn't call Ukra for so bad I was. Daddy. Am I not entitled to my opinion? You are. Until who could be a kobinsa, ya will be semu, twa. And your son got our so not tosso, and never to be also 13 cray. Now Benya was so good. Yes, and so better about who be No, be a just a Moses will be a family was a family. I am a leader. Yes. And I'm entitled to decision. Yes. Yes. I'm a founder. Yes. I'm not a caretaker. Yes. Yes. What you say? Yes. Say about Bema Baku in the name of 7% lawyer. Now we are bumping to our young girl offer. What they are want to say. I watch him. Almost around the hospital about 2 feet. No. Was some by year no pega and 9 and die. I'm a home there hot tea. Kaish. No, German, about with Bema before shooting. What about shooting daddy? And I'm catching up how they are lucky. And see me fear. And I only got for 1 hour 20. And see me fear. I want for dinner, my smile. The office of your bow. Elbow said you tear for. No question. Come call. Not too That didn't cast on the chairman, police for being no your case. No case in the rough. I feel me I am. How? Be our hospital abba. Ya pamano. No, a saber year and then I said that the name in Timmy Yali Poho Romase. When name is saber die. Where Bama? David. Yatrana. David. Timika we awase makasa nkofo nkoto ahwale so. Daddy, na o kasa no kasa bi. Ya won sem bi wo ho a. Obi wo ho no mo a wano asem kra. Obi kasa. Ghana fo bi no mo mpe no kore. Eye obi na nye wo no a ye mfanye no. Ye kuro we ti enkoso. Dise bi a ye time we ye wu ko na nkura no ba. Onse na nkura mo ba no mo fa che ye penimfo ne ba ye no ne anum ri ade ehu ne nkura no ba kura bi a ho fa bi on ba ma ba ye ne ma ya che ye be ye ra we pa de no kura nya dwuma de o kan no kura de chiri no No kwasem. opia ni tu abi ba da nye no ye no de a obetie ma fra yesu ye shira ye no me timi nkasa bi nyawo ben be so hu says others are passing through that. Yes. Awale abo unu aba adam na hu unu a okọ university awale abo ne dama obabu na kuma ya white obabu also a street move no oya black onya white onya fita dinema bu wo a obi ro ane na nafa oya dark na me say na anu nua ba betina wo ba ya me hwe woni mu si anu mahunu say wo ye kon wo boy wo fa ko chewe nya the trousers nya dress me wo dress hihia te papa etaki in kura dress me hu obi inside kura cast ya bugura tu musa nya na dia me hu dancing kra ni ba ma pa na mahunu No kwasem. me hu da ba ma oni ni bobre nkosi hwe no within 2 minutes me hu me obi start kasa within 4 seconds me hu di ofiri dia wote ejuma ni a me hu oye I know everything. Yes. But who dey be a okra guy no hu agi we akonta se kai also for China ya sorry nko Komla Sweet TV eni awro ho na nyansafo ate o man mu aye titiru ene e kasa o mo fa de bobra esi asam no ya saba tumu nkyene se no je se ya saba kagum si igusu kura ye dua munya asa wale obi ba bunu maybe drive no ba bob kelesa now say so for me na my man timi ende sana metie sana me mama ejiro mu nyina wo ya we me nwale radio me stage marriage
me drive no ba bo careless am nkasa wo ya ba na bom careless am be bo car ni yes udi agro kra be sa de atwu do no go nyina ya mama but oba kra me sa ka oh sorry me nka say we wa sorry say me drive na be share oba na nsu to na ba ma gina ho e ma me nsa mo na ase ya tache on be car ni mu fia nyesa me ka no kwa you know it I practice it yes me ja ma na ho be ma na yakokra kra me fa ma na ja be ma that's right na kofi daddy wi an wo hwe ba burum na kire asama wa de cancer de ma tie si em fa o mo sa ya ne ka se quotation e nyame ya preach unyansa nya aduma no read bible quotation na read ma wo ye sofo a wo te sa asawa kwase manu so yensu mu obia oba bi oni kunu wura fie pe na yam hye yes obati atia no kwase na obi girlfriend bi ko gina na yere nim obama bi girlfriend mi na yere nya asem na bema na sa ko gina na girlfriend achi baka cho se madam be de obasu gya wo amehwe nkwa kwase wo ho nam ko wale ye mesre ko because ade nya me nkwa na me use dabi me ka oba bi oso ntwema bi ntwema me ma wale me ka se me da mo ring na shebe no wo ntwema me agyai na so na me se bra me ka se be twema me no kwase na bema wo yire timi ye di wo mpena abedi di wo yire atem na o gira ne mpena achi na so ye da ko fa akọ ne ye dai na o gira ne mpena achi o na mpena no di anwumra wo da yire nche no e ma bi wo terms bi di bi ahyem apostrophe slash I lucky man kana wo rompo obi si ase bema duru fie no onum ne fo anwumra wa gimi nya sa na mpesa me kire wo mpena bi wo ho a wa hyeda oba bi wo hyeda wo fra wa anwumra wa hyeda pa wo gu a wade na ma na me fra wo mfa no wa send message kwekwe to onim se wo kra ne se wo ko wadru fie adi bia wo ye nyansa bible say ka obi ni de nyansa wo mu se awurade kurema no soro motimi ni ma sa ne tena ye abra obo nyina tena so wiem ya na nanom asantefo kra amrante na bi empanimfo na bi wale nsia enum enso me na na pesa wale sai me na Kampala oni ma sa na wo ye aso wo mpra ba ko afa ka wo yire hu wo mpra tibi ko di wo yire table saloon na fi say ma atwa saloon wo hia hu say wagimi you can control your home yes wo be ti akwa bank manager dabi wo du sika ko to bank a won hye no when you told a girlfriend o chofofo now obi an empranti mba fie no abebop be ka chose madaba empra na e betwe I'll sit you down maka chose empra who level yes so ba na say wo do me said you claim na hey madam then be who madam then me who missus call me your missus they was say what jane me amani die wa ubu ma me umu yere lucky 16 aso wari ka ma lucky di so ma me ubu ma me da o jame aksama ka cho say di una ne wa jani okay di una ni o yere so yo ma me na wuni ni no ba ma no be che o wiase stroke be kun wuni o yere yo ma me no kwasem why na ma transfer why na adopt breast ma wow continuity movie for na mama brown hwe me awonim kokuma nu hwe me a onu continuity continuer of breast sucking okay why na ma obi oba na ne wa no na no foda dabi una na ba ma dabi wo papa no fo dabi wo firo ma me no fo why na ma o transfer me yira me dan nchen ya na nyo no na asa mo aka nkura abrem no kwase enya bi num no kwase man of god pedimu te so o se fifi ta ma no ma me de kwa na asin fifi dabi enso ne wo ba na ma obi num abra wo security bi fe no ni wow o ma me de o sin fifiri a no watwa onufu o so fo o bi kura de fifi na jai onipa wo ne o ma me efidi upe no no kura sa ma additional service okay Malaki 16 no wase obedi na jani na akoa nso odi ni wura ni na se jani me a mani die wo he na so wura ne me a misuro we asafo wura de na wo ka kire mo so do yere na opie na o cha wo be kofia na adwene de obeka kwase first so you son so ma me ani ade a opie na o cha
Now no you slow. No kwasem. if you have respect for your home. Yes. Udi o mu hwe nti o manti. Bu yire.